Kedua, angka wajib, angka sunnah. Iya ro sunnah sandar kalau kina bita padahal perintah pematoro. Tapi mani sandar lo kena bita. Nasabak ia lengi khususia keistimewaan nabita di sesena pong Allah Ta'ala. Pada kong kabupati Sibawa, agak sana, bupati Sibawa, kepala dinas. Gitu. Atau pada reki maka ada presiden Sibawa wakil presiden. Ia lengi maka ada perintahan presiden ini, perintahan wakil ini. Itu. Tapi puluh kumi presiden, tapi ia lengi pengakuan. Magi nama koro, hikmana jolo. Ia roko haji, cica misi tahu. Maka dia nabita, we puang. Ia ko parentah haji mimoleng umak ko na cica mintu kasih joka. Nama kay ko umak ko matu de nule tu masa-masa mangel lo. Naiya masampajang ko Masjidil Haram, masampajang ko Masjid Nabawi, makay kapalan na. Loe matawa pa makatandre palan na. Na de na joka tu mak ko na reko haji mi bawang. Na si samya tu si taunge melo ka na mo sosolawat dito. Yan na tu nang ka umrah. Hadiah ya he. Idi megay di tanawat di mo joka ki tapi aja na talo li suleng. Apa iya tu umrah ibadah pribadi mi? Angka kami beli bola ta maliwasa denan na tu maloli sula umrah. Iya, madosa ki itu. Iya. Ide na wajib tu sunnah mi. Angka lalo ta makoko umrah yinrang. Reba pini wajah. Iya aja lalo na. Di nak koe, di ka jaming umur Di ka jaming ako juga kita mati. Ni ka wajay mondri. O ko ni sorry mondri nakada kiga plano umra ko makade malika di penalipa. Piko ni. Tapi dito gago ko di. Nama kamuji tiga umra na tarongi janjina ite ka maki. Nisa je ro nabita matu makada ya rumah ku matu ungka wattun na rumatu. Iya nadapi nih maka da tahun 2023 ro maka da itu nabita pura ka ilulungan lino jadi tu lino pura ilulu pada pe lai pitangi nabita mapamulay pamulan na umat na letu capak na yan tu ampai ni samana nabita tandra na kamaralino na isa maka da kumi kama lino mako na sabak pura metu ilulungan pada kasi pura ni palariangan jadi ni samana nasaba pura ni ripitan nabita yan na ro napa nisang nabita kada iya umak ko mato ang kamako tulimelo lo umrah lomba-lomba lo umrah lomba-lomba mapitangi ulawan na ito dito gagaw ko dito jeti awano pa iya mi ko gamay chi di mi batu larangan na jangan berlebih-lebihan yan ang taliwa-liwa gagay tatay masalah hairul umur osat ko haya tumakanja lo tanga-tanga yan biasa-biasa. Dia tuh agama yang makomi itu mabula-bula wangi mabaloki aja minaliwang apa ya naliwa tuh masalah aja ginaliwa masalah makiro Jiju sampaikan maka dari mereka agama itu memberikan wanita itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita soleh silakan tidak masalah di makun baloki ya miko taliwa-liwa nih kemudian usahakan di sini nih pigo itu lillahi ta'ala aja nak tahu pakai parpungan jataka supaya makin mawangi deh. Ipakai parpungan karena ini adalah sunnah diajarkan oleh Rasulullah. Iyo pemilih makun raya aja nata parfum. Kome kipe parfum untuk bagian dalam saja. Minyak wanginya wanita itu sebenarnya nampak, makanya gincungkan nampak, cila nampak. Aja na iyo roanewe itu wangi. Makiro. Jadi dia tahu tuh nah itu agama natur untuk agama. Dia minawa di masarula ada mawangila ada tu makun ri pa makin nabita hadisaro maka ya kung ka makun ri masarula ada mapar pun nay mawi aroanewe ina sinin ne romi mawi manang itanya muhrim na pada dosa na ko berzina. Ay na tu na bahaya la ada di makun ri aja na maka madar itu maka dato kaji kali la bau nostasi na tu ampe maka to pandete parpungilalan na. Ya de na sunang makuko makunri make si dinia kilo labat na tol yang kamu pi bau na. Itu jadi. Jadi aja na. Dena pada roane ya ko roane ya memang. Iya, rone mi suro mawangi. Pak iro nabita. Iro nabita ko jokai nai sesahaba maka dan nabita pura lalo kon na. Iya.
Apa laba nih tu 5 wangi mo pa. Nisa makadina nabita pura lalo koy. Ni satya bau na. Pa iya tu nabita ang kami mato bau na mawangi. Iya, istilahnya harum khasnya Rasulullah ada. Iya na tu ampai si ditang kemana tu bau na ang kami makapakapang ang kamacuka-cuka. Itu. Iya. Maka dah agay iya tu bau biasa puluk ke pacingang istinjay. Puluk ko ti Andre. Iya ko meki manre toma bismillah meki minu bismillahirrahmanirrahim napa inum napa yema napa baca alhamdulillahirabbil alamin toma bismillah si napa inum napa baca alhamdulillahirabbil alamin toma bismillah si napa inum napa baca alhamdulillahirabbil alamin aja na cica mitong kana capu iya kong ka tau minum makor itu hadis sa puluk ko nabita makadai nigi tau pigaw minum makwero de na pigaw dosa ya tu te salame tung kawai o kilala wa takalin maringat topi na pigaw pagkasibiyan. Itu hikmahnya. Iya. Yo po ko itong kabawa min kalalo biasa runtu tau ko loy madaros ro biasa. Minu nakabay mo tuloy nangangalon na ba man ni napakin? Iya. Iya. Ngay ka makoro. Anda kalada. Iya. Itu. Jadi sebenarnya itu kan doa. Kemudian maka kau akan begini. Haji ka makoro, angka umrah. Saka, iya ko saka. Dia tu na yang mana nate makamaya. Atau sogi mi 2 misi tangga persen. Na iya ko saka tu nadapi pisa tu hol na satu nisab. Na dia tu naganna peko ni ko dia naganna. Yan ang kapasidakah. Pasidakah. Kemudian sampajange ang kataw magala masampaja sunna, magala sampaja perlu tapi kada na cuci tambah sampaja 5 waktu. Dan nama di makan mereka pagan na ruah subuh. Kapak dia na wedi. Jadi ka sampaja sunna. Iya na sampaja sunna hadiah. Iya na tu ampai mengalada rupa na sampaja sunna. Bahkan ka sampaja sunna ro narampe alimalabina Nabi Muhammad SAW. Ini hadis marfu dari Anas bin Malik. Salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Pak, yaitu urutan pertama periwayat hadis yang terbanyak itu Abu Hurairah. Kemudian Ibnu Umar, anak nalin pengeluta Umar bin Khattab. Kemudian Aisyah. Jadi 7 sahabat periwayat hadis terbanyak itu salah satunya adalah Anas bin Malik. Angka hadis marfu kalau Nabi ta maka nigi mas sampaja sunnah duharo di sholat sunnah duha rakaat pertama na baca suratul Fatihah na baca ayat kursi ya ke-10. Rakaat kedua na baca Fatihah na baca qul huwallahu ke-10. Ia tu tawi pura tamay ukil lalapam masena po Allah Taala. Jadi upasang babu tajami ya sampaja duha namuci cem sa umur hidup. Namuci cem. Iya kode tulay pananungang imakada istilahnya asaso to cicang namo cicam yang penting pura tajama cicang supaya pura kita mo ko lalapang masena pong Allah Ta'ala. Nasubut tu tahu itu amalan tidak dibuka secara ini tapi saya itu tidak masalah. Jadi usaha kangi tak mal kangir di suratul ayat kursi 10 kali di rakaat pertama. Kemudian Al-Ikhlas 10 kali di rakaat kedua. Jadi ini. Kemudian iya ko amalan melo ibicara situngan na makadakaon na idi maninonro ito iya magalaya mapuasa. Angka puasa tu asalna puasa sunnah ayyamul bid. Puasa mutih. Puasana Nabi Adam. Kayak itu puasa putih, puasana Nabi Adam. Jadi tidak. Enggak apa-apa, silakan. Iya. Jadi yero ya sange puasa putih sebenarnya tanya awalnya dia puluk ko nabita. Puluk ki Nabi Adam. Yana tu ampai maka dah syariat nabi-nabi terdahulu itu menjadi syariat untuk umatnya Rasulullah
Salama de gaga dalele larang. Cepi pakoling ha. Sarea na nabi-nabi diolo itu mancaji sarea untuk umat na nabita selama tidak ada dalil yang melarang. Yan na to ampay puasa Asyura kan na puasang Yahudi itu. Nasa onroni pasalama nabi na. Nabi Musa kan ipasalama koro. Na makutay nabi ta makaramagi puasa koro nasang ipasalamay nabi polo kajaran na Firaun. Maka din nabi ta iya lebih berhak puasa niya tu sehingga puasa to nabi ta. Nah, begitu. Puasa putih. Kapuasaan na Nabi Adam. Magi niya sa puasa putih na saba. Iyero Nabi Adam o tunya din para lokolino mabulong mana ngelele na nasaba dosa. Mapuasa isya so bagetalu atakaleda maputi. Baloy. Mapuasa si siya so bagetalun na si. Mapuasa si siya so bagetalun na si. Jadi maputi mana ngalele nagang katalunga so mapuasa. Yan natin niya sa puasa putih. Tapasang maka dito puasa putih sana Pak. Memang Nabi Adam iya menaruh na jama nama putih. Iya. Jadi istilahnya maputih ipacing. Jadi ya komeki mapacing, ipacing ako pong alatala, jamay ya talungas tapi 10 telu, 10 pas, 10 limang po na ulang setiap bulan, yan nato ya sa saumin ayamil bidi. Kada puasa mutiasan na pa namakan Nabi Adam maputih, makaday nabita ay padilanan niya. Makada nigi jamay talungas ya puasa lalan na siulang paday kumapuasa siula bujuro. Kaya di medari Senin Kamis to. Senin Kamis. Kami gaya-gaya ko Senin Kamis. Biasa nalan ng arwa. Pa minggu to. Nala arwa. Yupi katalungas sumi. Cuma kan masing-masing beda. Aja tak ada pada miru puasa Senin Kamis. De. Yan na to nang katoya sa puasa Daud. Mapuasa sa bukay baja. Ito, puasa Daud. Iya ko puasa muti na puasa na Nabi Adam. Ini manibawa. Kaya kami tapake. Meloki malay Senin Kamis silakan. Ko Kamis ikan onron na lestor pahala. Iya ko puasa Senin kelahirannya Rasulullah. Iya, sunahkan itu puasa untuk memuliakan hari kelahiran Rasulullah. Sekaligus itu ngana ko meloki macuri nabita ya puasa tia so jejengan ya makan jala ada tu. Apakah iya puasa Senin puasa kelahiran? Jika meki macuri nabita ta puasa tia so jejengan ta. Iya ko makada soraba ya uja justa sa puasa rabaki. Pak makadele na pauluta ke hami pasuruan. Nigi tau mapuasanya so jejengan na dito gagalasa solangi watakalina. Namun kalasana din nakasolat. Dan terbukti ulama yang berpuasa di hari kelahiran itu hanya 1-2 kali kena penyakit sebelum meninggal. Tuh berakan. Cuma kadang di dendris sama kada soal tu jaji. Apa guru ini melengi tanggal lah. Iya tenas deh itu. Makanya Rasulullah kan puasa di hari kelahiran. Makanya Nabi puasa di Senin. Kan tanah mata puasa sini makin Nabi tas sini ngujaji. Kako miki macuri maka da soge ditajaji ya puasa sebagai tanda kesyukuran kita lahir hari itu. Tapi dia salah kok mau puasa sini aja tak ada berarti salah kasal mede. Siapa yang berpuasa hari Senin maka dia puasa sunnah hari kelahiran Nabi. Dan siapa yang berpuasa pada hari kelahirannya, maka dia puasa sunnah mengikuti Nabi berpuasa sebagaimana Rasulullah berpuasa di hari kelahiran. Kamakiro. Iya miko kami sih ikan nonron apa hal istor. Itu sampai mau puasa ke Pak Ero malaikae papada tu ko sekolah pada ko camae maka da angka laporan mingguan. Toh angka laporan tahunan. Ya ko laporan tahunan bu nisfu Sya'ban. Ya nadapi nisfu Sya'ban tatutu itu bu si taunge. Untuk catatan awal lagi. Yan tu ampai mak baca yasin teh kunis Sya'ban nih supaya untuk tolak bala. Makir. Nah sabak aku patentu istilah ni patentu takdir selama 1 tahun. Iya to situ ilaporo na amala so kami sih. Yan na kami sih laporo nih. Makanya ko milodongi ko siningi dia pati nilaporo na picata. Cata so salasay cata mo pi. Rabay cata si kami sila poron. Maka tiga to milo si paso sini milo tapamelo ni. Nganto nap ke malakay na di pa di lapor nap di cata. Gitu di pada tu
Maka po te to so sini milaw sa peda salasa milaw motor ora ba milaw auto namo malay ka mapadiulot pa na sa. Kung jito cara mo milaw na de pa nilaporo na barubas siya. Nga magito. Nah, iya na aja tapaturan no ha. Iya na to ampay ang kaya sa sampajang. Ha? Kita niya dong. Sampajang. Iya na to ampay ang kaya sa sampajang. Iya ko deta sampajat tilaw dong. Kami si pinilapuro. Tapi iya ko mas sampajang lansungi. Maka na semua jalan itu pasti ada sholatnya. Ada doa musafir tuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata. Kayak baca tuh. Tapi magi nang kaya sampai sunah musafir. Na sabaya ko siningi tamelo joka. Na de patu nilapuro pak dong at korewan iko salasay. Kamakiro, kakami si pinilapuro. Makanya ang kaya sa sampajasuna musafir langsung letu ko pong Allah Ta'ala. Yan na to nakada, iya to sampajangnya pakakasa na paturo pong Allah Ta'ala untuk si pak bicara langsung ngatangnya na pongnya. Katay na pongnya kamakiro. Yan na to ampay sinin na hada dapi nabita sampajamanang. Itu ampay ba? Kita kare hajat. Nang kanaya sa pak dongang. Yasange hajat pangilorang. Melo ka ma pak boti, melo ka ma bayini, melo ka malakay, melo ka ma makay ka pangiloran na. Iya ko pak dongang mi kami si pinilapuro. Tapi iya ko makanya sampai sunnah haja berarti langsung ilapuro. Itu nilawe. Kenapa sholat? Makanya Nabi tayo noloy susah pasti masam pajang. Iyo pwede ko masusay deta sampajang. Si salay. Nasabak magay maki. Saya akan retas sedikit supaya kan jarang orang mau kaji bain. Magi sampajang ina dena pada pak dongang ina pada mupuang ina nonri mangolo to makuye degaga ibadah di lalanda agama wedding tak campuru hanya sholat satu-satunya yang tidak bisa dicampur. Nah penia sampajangnya angka aturan na itu kere milau doang itu mangolo timur jaji tapi engka ketawa sampajang mangolo timur degaga. Yang kedua tahu milau doang ina mode na tatutu aurat na jaji to. Namo mak bidak-bidak minatama WC manontong yung kutiyase na kadire nakaye na lako milodo ada na marigaga tapi kagapasang paja pitaw tuna. Di kaga. Yang ketiga, iya ro sampajangnya denawa dinatamay bicara lino. Manan na. Iya ko mapuasa ite na bicara wadi mapuasa ite na nonton televisi wedding. Mahape ite ko mapuasa ite na batal puasa na tapi sampajan ni garit nonton televisi na batal. Nah makiro. Jadi satu-satunya ibadah yang tidak bisa tercampur itu cuma sholat. Pasti menghadap ke kiblat dalam keadaan suci, kemudian tertutup aurat, degaga bicara lino, na pangolomane makupung Allah Ta'ala, kemudian dia masuk dalam kalimat-kalimat yang memang sudah disusun oleh Allah. Jadi degaga itu ampai kong kasusah tak sampajangi. Aja no ko Facebook pertama, menyesal hatiku pun. Gaga, makanya kamu aku ternyata kau begitu puh. Seandainya ku tahu dari awal napa malah digambar alope-lope repak. Kan itu magala emak ganggu nasa sabar saip ya. Ya mana na ya. Tapi dia tuh gago ko dia gaga. Iya. Jadi aja, jangan-jangan. Makanya setiap masalah yang dihadapi, maka kata Nabi ta'rihna ya Bilal. Itu istirahat Bilal. Maka Bilal, na'am ya Rasulullah. Maka dini Bilal kamu, masa baca si Nabi tak. Iya na nakada tau pandita, wedding mak berejama ta sampai sunat. Nasabah maka sampai sunat mutlak miruna jama. Ikut tu maka Nabi tak istirahat masa sampajangi. Nasaba dega ga onrom matanala da atina nabi ta kecuali sampajan aja. Nasaba si pak bicara langsung si bapuange. Upasange. Tasaparangi gare wattu onrong wat dinge matanna tenangi masampaja matenang. Aja na ilalungi romaka da salah saya apa de. Namo dua miku mamadai muhi. Tasaparang gare mak baca Fatihah berbisi-bisi dengan Allah. Aja na to mamako bako to masampaja. Allahu Akbar. Dia na sampaja sana itu teh.
Iya minia sa sampajan na lapa kang ilila na saba lapalan na to kang iyati na saba kayakinan na tato kang ilan role na saba pangkau kan ya sa sampajan. Iya ko paringera mi ba diga baca tapak korosan na. Iya ko baca mi bawa maka deteksi kiri. Iya ko rokok mi suju mi diga na baca ta olahraga itu. Kama ko amiro. Yun ito ang pagkusampajangin tarpisay makada inna solati wa nusuki ang kanusuk yasangin nusuk ibadah si kiri ibadah sana dio ki ibadah sana tapi kaya dio ibadah wali dengan wudu ibadah itu dio junno kan ibadah dio sunat juma kan ibadah makiro meki matinro ibadah aja ta matinro bawang makada nawasa matinro biasa iya ko tinro biasa. Tapi lo ni gari matinro makada meka matinro masih supaya moto ka masampaja tahajud. Siaga tata matinro itu dicatat sebagai ibadah di hadapan Allah. Nah sebab makade malaikat tinro ni ya tinro sampajang. Nah sebab matinro untuk masampajang ko makada meka matinro masih supaya moto manonto pagolo. Ya to itu melolong. Nah makiro. Ayan na to nakada angka tau matinro dihitung salat. Yang kedua tinro makia palangke ga palawangan nati sampajangnya kaya sama kada matako ipur masampaja tahajud melo imoto masampaja subuh maka taruh kajo matinro untuk istirahat maka tidurnya orang itu dianggap ibadah nah sebab dia tidur mengistirahatkan diri ibadah untuk ibadah kembali kumana itu nang kaya sang apa si sumpungan ya matutunasan nang kaya sa sampaja tepat tu kaya na sa sampaja tepat tu maka ko suju pacapura ko sampaja loro atau kang ngeti untuk masampaja ngasaba jadi namo mate ko palawangan tatete ko na mati lang sampaja pak melo ko lo masampaja na makiro na yan na ria sa sampaja tepat tu makada kupura ni nato kang atir kato makada de ako capa na tahaya ko baca ni pil alamina innaka hamidun majid atau kan nyati yan tu ampai mak bere sallallahu tau assalamualaikum warahmatullah nilawi alena dapi sampajangnya assalamualaikum warahmatullah aling assalamata pungiru lalapurewolo na puli sampajangnya loko sampajangnya ika makiro yang pailaw atawe jolo pasisambung jolo pulo kuero na pamilaw salamakan nero na alabay ini ka makiro seko ni romalampi akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh